Radionica govorne kulture Raskovnik, koja radi pri Umetničkoj galeriji Risim iz Čačka, je na Svetog Trifona organizovala poetsko veče povodom konkursa koji je raspisala pod nazivom Ljubav je ipak jača od svega. Na samom početku u ljubavni tok posetioci su uplovili slušajući odlomak o ljubavnim pismima spisateljice Jasmine Topić, a u interpretaciji jedne od voditeljke radionice Tanje Vuković. Zbilja, da li ste nekada napisali istinsko ljubavno pismo? Jedno od onih koja pišu vas, a vi samo podmećete prste, koji bi se u tom trenutku radije, sasvim sigurno, prepustili dodirima. Kada ste poslednji put napisali to ljubavno pismo? Šta čekate? Niste nikad. Šta čekate? Pišu li se najlepša ljubavna pisma kada se voli najuzaludnije ili kad treperimo pod senkom iščekivanja? Verujemo li u tom trenutku u moć reči ili samo moramo da otpustimo energiju emocije iz sebe? Ne bi li ona na kraju, kao kafeni talog, ostala samo mutno obećanje još sumnjivijeg proročanstva? Ne mora to pismo da bude pažljivo crtano na listu hartije. Može da stigne i na željenu elektronsku adresu. To je tek trenutak koji označava klik, taman pre nego što se zaista predomislimo. Brzina koja stiže pre straha. Nego, jeste li nekada zaista poželeli? Jeste li napisali jedno očajno, beznadežno pismo? Kao da skupljate pomrle leptiriće iz nekadašnjeg stomaka, koji je sada samo upaljeni pakao. I vi trčite po još i još. I ne znate dokle više ima tog vašeg još. Jeste li nekad napisali nesrećno, zaljubljeno pismo ili pismo koje čeka povratak i ponovni susret? Makar to pismo 100 put izbrisali, zgužvali, presavili, zapalili, ostavili na njemu namerno trag alkohola ili suze. Jeste li ga barem jedanput krišom ubacili u sanduče, pa se posle žestoko kajali? Da li je upalilo? A znate sad, iz ove perspektive, da to na kraju i nije bilo toliko bitno. Bitno je bilo reći, napisati, materializovati i pred samim sobom, snimalo ili čak puno veštine i osjećaja za prave reči. Znate li šta je zajednički imenitelj svih pisama? Očekivanje, naravno. Onda stidljivo, prepoznavanje, pa skriveno, jedno fiktivno, iako delotvorno, sugestivno olakšanje. Rekao sam, rekla sam. Nešto se reklo, tako da više ne postoji samo u fiktivnim prostorima koji uvek dele kada se pisma u pitanju ili tek treba da spore. Ne SMS poruku, ne poziv koji će biti prekinut kada sa druge strane čujete željeni glas. Ne rečenicu, ma znaš, pismo. U čemu je njihova magijska moć, čak i kad ta magija ispadne nedovoljna da našu nesreću preokrenu u sreću ili naše čekanje u realizaciju. Ili treba biti dovoljno hrabar i dovoljno voleti da bi se istinsko ljubavno pismo napisalo. Mada nema neistinskog ljubavnog pisma. Ili greši. Eto, ljubavno pismo koje pišemo za drugoga može biti neistinsko jer nije naše, a naše je. Da ne komplikujem, istinsku smislu, one gotovo ili sasvim naglaske potrebe, da baš na taj način skupite sve svoje izrečeno i neizrečeno. I sve te napisane redove i one nenapisane, oni koji se ne mogu napisati. Ako niste nikada napisali jedno, ozbiljno razmislite. Pisati ljubavno pismo znači ujedno pisati i sebi samome. Negovati u sebi neprolaznost, onu koja dolazi i posle nemoći, biva iznad nemoći. Ja sam nedavno napisala 29 pisama o ljubavi i jedno ljubavno. Svako je postalo zalog budućih malih smrti i jedne male, a mnoge večnosti.
Poetsko veče je osmišljeno tako da polaznici radionice, koju čine učenici čačanskih osnovnih i srednjih škola, slave ljubav kroz pisanu i govornu kulturu, kazuju stihove najpoznatijih domaćih i stranih pesnika. Mala, ali odabrana četa koji su te večeri činili Natalija Pantelić, Nađa Radojičić, Marta Nedeljković, Magdalena Miković, Ivanka, Nikola Đačić i Uroš Kovačević je naizmenično kazivala stihove Desanke Maksimović, Mike Antića, Duška Trifunovića, Pola Elijara, izvode iz poslanice Korinćanima. Ako jezike čovečije i anđelske govorim, a ljubavi nema, onda sam kao zvono koje zvoni ili praporac koji zveči. Jako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, jako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako razum sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže. Ljubav dugo trpi, milo primjer. Ljubav ne zavidi, ljubav se ne veliča, ne nadima se. Ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne sredi se, ne misli o zlu. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve. Ljubav nikad ne prestaje, a proroštvo ako će prestati, jezici ako će umukniti, razum ako će nestati. Jer nešto znamo i nešto prorokujemo. A kad dođe savršeno, onda će prestati što je nešto. Kad ja bejah malo dete, kao dete govora, kao dete mišlja, kao dete razmišljava, a kad postanov čovek, odbaci detinjstvo. Tako sad vidimo kao kroz staklo zagonetu, a onda ćemo licem k licu. Sad poznajem nešto, a onda ću poznati kao što smo poznati. A sad ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje. Ali je ljubav najveća među njima. Kada vas ljubav pozove, sledite, iako su putevi njeni, teški i strmi. Kada vas kriva njena obaviju, predajte joj se. Iako vas mač skriven među perima njeni može raniti. Jer kao što vas ljubav venčava, tako će vas ona i razapeti. Kao što se penje do vaše visine i miluje najnježnije grane što trepere pod suncem, tako će ona sići do korena vaših i protrešći ih iz žila koji nas za zemlju drže. Sve će ovo učiniti ljubav sa vama, da biste mogli saznati tajne svog srca. I kroz to saznanje postati deo srca života. Ljubav ne daje ništa sam sebe i ne uzima ništa sam sebe. Ljubav ne posjeduje, niti može biti posjedovana. Jer ljubav je dovoljna ljubavi. Impuls ljubavi je deo nas koji živi u nama, koji spava. Ničim nas ne uznemirava i odjednom mi shvatamo da smo zaljubljeni u jedno drugo biće, u neku pojavu, u stvar čak. A da za to nismo pitani, da tu ne možemo više ništa, da to ide svojim putem, da to ne možemo da obuzdamo. Najzad, da je to nešto što uopšte ne zavisi od nas, iako se nama dešava. U nama, sa nama, za nas, protiv nas. Da je to deo našeg bića koji nam je bio nepoznat i da je nesumnjivo jači od nas. On nas baca u zanos, u vrtlog, u ushićenje, u vrtoglavicu. Postajemo neko drugi, nepoznati sebi, a ipak u svojoj smo koži. Koža, to je ono što se vidi s polja, a iznutra traje jedno čudno, snažno, skoro nepodnošljivo stanje koje nas odvaja od sveta. Jer u tom stanju svet više nije ni potreban. Sasvim mu je dovoljno to drugo lice naspram njega. To je jedno čisto stanje, zato što je tek rođeno, zato što više ništa ne može da ga ometa ili odstrani. Jedno stanje van sveta. To je trenutak ljubavi za koji nismo znali da je u nama, da postoji, da je moguć, da je tako istinit i neuništiv.
boje u samoći, od razdaljine koja je više od sna nego od svesti i po rastanku drhtaćete od miline, mognete li se još ikada svesti? Vi koji se volite ljubavku isposnika sa strahom od sagrešenja, koji kao ptica u kave zlomite krila, sjećat ćete se uvek jedno drugom lika i po rastanku zamret vam neće ušlahtenja. Ako zbog nje patiš u nesanice i u ponoć hodaš budna po bašti, ako te lomi neutorina želja luda, sećanje na nju nikad nećeš spasiti. Onih s kojima se igramo ko vatra, a bojimo se da je dodirnemo, s kojima idemo kraj ponora, nezaklinjeni i nemi, sjećat ćemo se dugo, ma i zavolili zatim druge. Ko želiš beskrajnično, a sediš kraj nje bez glasa, slušajući bajku koja se u vama rađa, svanuću slično, pamtiš ćeš i kada se zima pred tobom zaglasa. Ako veruješ sedeći uz nju, da je ljubav maslačko puhor, koji svaki dodir može da strese, ako voliš o njoj sani dete, ako ti je bez nje pusto i gluho, misao na nju budit će te i kad se raspravite. Zauvek se pamte oni s kojima se grlili nismo, čije su nam usta ostale nepoznate, kojima smo samo s proleća u snu pisali pismo. Oni koji se kao reke ne mogu sliti, među kojima nema sponosnu krv i krvni prelen, a srcem se dozivaju ludo, zaboraviti se neće, nikad dušu še budu po sebi. Ako vam je ljubav nož u srcu, a bojite se taj nož izvući, kada ćete tog časa umreti, pamtit ćete on, setit ćete se i umirući. Oni zbog kojih srca osjećamo kao ranu, ali ranu zbog koje se jedino živi, uz sećanje na banu i kad zavolimo druge i osjetimo se nesrećni i krivi. Ljubav nema bolje dane, sve je sad i nikad više. Sve što iza toga dođe, dođe samo da je nju zbriše. Ljubav nema bolje dane, nema sutra, nema juče. To je škola za ludake koji malo teže uče. Ljubav nema bolje dane, samo kreće, samo stane, samo pali, samo gasi. Nas uništi, sebe spasi, nemoj da je brojiš mane, ljubav nema bolje dane. Volim te samo toliko koliko mogu da te prežalim. Od težine reči vazduh se sabija i naša ljubav se puni ekstazitom. Što god da si ti dalje, to je veći prostor što pripada nama. I svet nam izgleda pitom. Ako si ti kraj mora, do mora sve je naše. Što god si dalje, to je veći prostor što pripada nama. To prostranstvo opravdava postojanje moje duše među drugim svetinjama. Ja nisam tvoga kola, tebi se samo čini. Nisam iz tvojih snova brezana mesečina. Ti želiš da se vratim u tvoju ljubav setnu, da tvoju dušu shvatim da me čuvaš sretnu. Ne treba meni nežnost ni tvojih reči svila. Sad mogu da se vratim da nikad nisam ne bila. Mislim tuđe misli, radim svoje, provlačim, između oblaka snova, daljine istine. Kada poželim da ti nedostajem, ocanem pesmu, zatvorim oči i na kalpati zamislim cvete. Važno je, možda, i to da znamo. Čovjek je željen tek ako želi. I ako cijeloga sebe damo, tek tada i možemo biti cijeli. Saznaćemo tek ako kažemo reč iskreno, istovetno. I samo onda kad je mi tražimo, moći će neko i nas da se. Svoju snagu prepoznat ćeš po tome koliko si u stanju da izdržiš samoću. Džinovske zvezde samuju na ivicama svemira. Sitne i zbunjene sabijaju se u galaksije. Seme se koje bira čistine sa mnogo sunca,
uragana i vazduha. Sebe paprati zavlači se u prašinu. Orao nikad nije imao potrebu da se upozna sa nekim drugim orlom. Mravi su izmislili narode. Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da prebrodiš trenutak. Jer trenutak je teži i strašniji i duži od vremena i večnosti. Ona stoji na mojim očnim kapcima i njene kose završene su mojim. Njeno tijelo ima oblik mojih ruku, one boje mojih očiju. Ona se utapa u moju senku kao kamen u nebu. Ona ima uvek otvorene oči, ne dopušta mi da spavam. Njeni snovi pri punoj svetlosti mogu sunce da ispare. Zbog njih se smejem, plačem i smejem, govorim, a ništa ne kazujem. A kako se vežba na radionicama govorne kulture i kako i stariji vole da kazuju stihovi i prenesu emociju, pokazale su autorke programa Danijela Kovačević-Mikić i Tanja Vuković. Ako već ne znaš, neka ti dojave tajne niti. Lepše je tebe čekati nego sa nekim biti. Jer u toj velikoj nagradi dok čekajući te po duši, tvoj mi nedodir sagradi što neko dodirom suši. Srešćemo se opet, ko zna gde i kada. Nenadano i naglo javit ćeš sa mene. Možda kad u duši bolo za studeni i u srcu počne prvi sneg da pada. Na usnama našim poniknuti neće, ni prekor, ni hvala, niti tuga nova. Što ne osta više od negdešnjih snova, ni kaplje gorčine, ni trenutka sreće. Ali starom strašću pogledam ljute, to nove ljubavi javlja se glas smeo. Jer što srce hoće, to je njegov deo, uvek novi deo od nove minute. Da posle snova ne ostane trag moj na tvom telu. Da poneseš od mene samo tugu i svilu belu i miris blag puteva zasutih lišćem svelim sa javljenima. Na značaj 14. februara raskovničari su ukazali putujući vremeplovom, govoreći o Svetom Trifunu, ali i poznatim književnicima, poput Branka Miljkovića i mnogim drugim detaljima vrednih pomena. Sveti Trifun je živeo u 3. veku, a rođen je u Kamsati u Frigiji. Roditelji su mu bili pobožni i svoju pobožnost su i na svog sina preveli. Priča se da je između ostalih iscelio i Goru, kćer rimskog cara Gordijana, koja je patila od neke duševne bolesti koje nijedan lekar nije mogao izlečiti. Za to ga je car bogato nagradio, ali on je sve darove razdao siromasima. Za vreme rimskog cara Decija, Trifun je pretrpeo strašno mučenje i na kraju umro. Naši vinogradari slave Svetog Trifuna kao zaštitnika, pa toga dana idu u vinograde, orezuju pokoju ložu i vinom zalivaju pokoju čopoc, da bi time povratili vinogradu maksa u snagu posle dugog zimskog mrtvila, pa da počne bujati u proleće koje se već počne primicati. Zbog toga Svetog Trifuna u istočnoj Srbiji zovu orezač i zarizak. 269. godina. Tokom progona hrišćana u vreme cara Klaudija II. Spaljen je na lomači rimski sveštenik i lekar Valentije, kasnije hrišćanski mučenik Sveti Valentije. Taj datum katolici slave kao Dan zajedno. 869. godina. Umro je slovenski prosvetitelj poznat po monaškom imenu Ćirilo ili Kirilo, Grk iz Soluna rođen kao Konstantin, s bratom Metodijem začetnik slovenskih pismenosti i književnosti. Braća Ćirilo i Metodije su prevela veliki broj biblijskih tekstova i crkvenih rukopisa na slovenski jezik. 1468. godina. Umro nemački štampan Johann Ludwig, pronalazač tipografije, izumom koji donao civilizacijski preokret. Završio štamparsku mašinu i osnovao štampariju u rodnom Majicu. Štampao je 1555. godine Bibliju u više od 100 poimenaka, od kojih je 40 sačuvano. 1804. godine. Na Skupštini srpskih starešina u Orašcu kod Aranđelovca doneta je odluka o podizanju ustanka protiv Turaka. Za vođu izabran Karađorđe Petrović. Prvi srpski ustanak u narodnoj književnosti poznat je i pod imenom Buna na Dahije. 1835. godine.
Na inicijativu dramskog pisca Joakima Vujića, a uz novčanu pomoć kneza Miloša Obrenovića, u Kragujevcu je osnovano prvo pozorište u Srbiji, Knjaževsko-srpski teatar. Ovo pozorište je priređivalo jednom nedeljno i prazničnim danima predstave za kneza i njegove činovnike i goste, a na repertoaru su bili Vujićevi komadi ili njegovi prevodi stranih dela. Na Sretenje Gospodnje 15. februara 1835. godine prikazao je Joakim Vujić svoj pozorišni komad Fernando i Jarika. Ovo pozorište kao svoj dan, dan teatra, slavi 15. februar. 1946. godina. Na Američkom univerzitetu Pensilvanija počeo je da radi elektronski mozak, kompjuter, koji je sat normalnog računanja pretvorio u sekunde. Bio je to elektronski numerički integrator i kompjuter IMIA. 29. januar 1934. godine u Nišu rođen je veliki srpski pesnik Branko Miljković. Brankov otac Gligor je poreklom iz Gadžinog Hana, a majka Marija iz Hrvatske. Imao je i brata Dragišu, čim zalaganjem je za život i posle pesnikove smrti sređena i sačuvana Brankova zaostavština. Od 1949. do 1953. Miljković je bio učenik prve niške gimnazije Stevan Sremac, gde je njegov pesnički dar otkriven u školskom književnom društvu Njegoš, u kome, pored ostalih, bila i pesnikinja Gordana Todorović. U Nišu piše i pred svojim vršnjacima i profesorima čita svoje prve pesme sa 13 godina. Prvu pesmu objavio u 18. godine života, 1952. godine, u Beogradskom listu Zapisi. U Nišu pesmu je objavljivao u službenom glasniku, Glasu omladine, Našem putu, Gledištima. Njegove rane pesme pokazuju utjecaj francuskih simbolista, Valerija i Maometa, kao i Heraklitova filozofija. U zbirci Vatra i ništa, pored antičkih, nalaze se nacionalni mitovi i legende koje je Miljković večko utkao u sopstvenom poeđenju. Posebno u ciklusu Utva Zlatokruna. Pored poezije, pisao je eseje i kritike i bavio se prevođenjem ruskih i francuskih pesnika. Po jednima, usled ličnih nesporazuma sa jednim brojem pesnika i prijatelja, a po drugima, zbog problema uzrokovanih ljubavnim jadom, napustio je Beograd u jesen 1960. i postao urednik literarne redakcije Zagrebačkog radija. Tragično je preminuo u Zagrebu u noći između 11. i 12. februara 1961. godine. Sahranjen je na Novom grobu u Beogradu 14. februara 1961. Napisao je zbirke Uzalud je budi, Smrću protiv smrti, Vatra i ništa, Poreklo nade i Krv koja sveta. A istog tog 14. februara hiljadama i hiljadama kilometara daleko ljudi koji cene pisanu reč i slave svakog dana su obeležili svoj rođendan. Urbani književni krug iz Kanade je bio sa nama u mislima kao što prijatelji bivaju uz prijatelje jer srce ne zna za granice. 14. februara 2012. godine u Torontu osnovan je Urbani književni klub. Ovo književno društvo okuplja umetnike i pisci iz celog sveta koji su dovoljno hrabri da se bore za svoje vizije. Urbani književni klub već nekoliko meseci podržava našu radionicu, imajući više sluha za naše jezičke i kulturne bitke od našeg neposrednog okruženja. Od 27. januara ove godine, jedan od voditelja naše radionice, Danijela Kovačević-Mikić, postala je član upravnog kruga online časopisa Krug UKK, kao urednik obrazovnog programa. Čestitamo im rođendan sa željom da svoju kulturnu misiju širi i dalje po celom svetu. Šta može biti divnije, sladosnije od ljubavi prema bližnjem? Ljubav je blaženstvo, mržnja je mučenje. Sav zakon i prorici su se usređivali na ljubav prema Bogu i bližnjem. Ljubav prema bližnjem je staza koja vodi u ljubav prema Bogu. Zato što je Hristos blagoizvoleo da se obuče u svakog našeg bližnjeg, a Hristu je Bog. Sa dubokom verom u istinitu svog ubeđenja govorim svima. Volite knjigu. Ona će vam olakšati život. Prijateljski će pomoći da se snađete u šarenom i burnom spletu misli, osjećanja i događaja. Ona će vas naučiti da ocenite čoveka i same sebe. Ona daje krila umu i srcu, osjećanje i ljubavi prema svijetu, prema čoveku. A
A da se lepa reč čuje, potvrđuju školarci iz osnovne škole Sveti Đako na Vakum iz Trnave. Poštovani dragi gosti, posle ovog prvog bloka koji su spremili polaznici naše radionice Govorne kulture Raskovnik, sada ćemo dužnu pažnju posvetiti i našim dragim gostima, onima koji su već godinama naši odani prijatelji i podržavaju nas u svim našim koracima, velikim i malim. Pre svega daćemo reč učenicima iz osnovne škole Sveti Đako na Vakum iz Trnave, koja je spremila nastavnica Mila Mutovčić, a potom ćete imati priliku da čujete kako recituju, kako se sa stihovima druže nastavnici i direktori naše uvažene kolege. Izvolite. Josko, nas dvoje usred 7. reda. Ona menja boje dok na platnu gleda glumce što se ljube. Što traje dugo, da koriste zube ili nešto drugo. Ja glumicu pratim, ljube se kroz kišu, ne mogu da shvatim, dišu ili ne dišu. Ipak dišu, Bože, kakav je to štos? Na usta ne može, to mora na nos. Film dođe do kraja, napolju je sneg. Sami ja i Maja, a na srcu teg. Stid me ubi. Ona usput zvoni, hoće da se ljubi ko malo peoni. Glumac je vešt kockar, ja trapa 100%. Ne treba mi Oskar, ljubit ću naprosto. Ali to ne umem, ne znam da opišem, ladno ne razumem kako ću da dišem. Parkom vodi staza, ja hodam ko bos, jer mi se od mraza začepio nos. Ljubav prema poeziji se ne deli, ona je konstantna, njoj se raduju i mlađi i stariji, a poetski zanos čuči u nama i onda kada nas život svojim putem navede na drugu stranu, koja vuče ka rokovima, planovima, budžetima. Onda ovakvo jedno veče to potre i ostane samo ogoljena emocija spremna da razgali i dušu i srce. Pobrala sam spokojno reči tvoje plake i pune nekakvog bola, jer znam nećeš otići monake kao što zbog nečeg kaza. Veruj mi, bit će i drugih staza kojima ćeš pobeći od mene ti. Pomisli samo kako me nije ni bilo, kako sam ja samu sebe izumela samo da bi me ti voleo, samo da bih umela biti san tvoj o mene, tvoj san koji me je gorko voleo. Ili poveruj jednog dana kako mi duša smeta da imam duše, kako mi srce smeta da te volim celu srca toplim dnom. Pomislim kako sam ja satkana od nadopunjavanja života snom. Pomisli sve što ti je uteha. Poveruj kako sam ja kriva što u meni još pre rođenja, pre detinjstva i pre mladosti gori bolna i živa strast da svoje i tuđe radosti pretvaram u bol. Ili pomisli da je i moglo biti sve za čim tvoja pesma žali. Bilo bi tek za dan časa, pa večnost celu opet ne bi znali jedno od drugog. Nepovrat i ništa, ipak bi moralo sve do talasa. Pomisli, izgubit ćemo se u noć, kao pjesma koja odjek tužni u moj kraj. I znan, i san, i čovek, i bol, i sreća prolazna. I da ništa nema toliku moć da večno da. Ili kada gorku ovo od mene dobiješ vest, pomisli da je isti ceo svet i bolno meni svest zberi kao otrovan cvet i baci u tu.
i pomisli ponovo kako me nije ni bilo. Kako sam ja samu sebe izumela, samo da bi ti voleo, samo da bih umela biti san tvoj o meni, tvoj san koji me je gorko voleo. Sada ćemo pozvati Natašu Turmintaš. Inače, Natašu bih pohvalila jer je učestvovala na našem poetskom konkursu i ona će večeras razgledati svoju pesmu. Pesma se zove Putokaz. Živi se ljubav da život pišeš. Neispisane ploči mesta nema. U mom srcu sve reči njišeš. Ispisujem sve što je tema. Osmeh mi daješ da s njim se šetam. Ne zanima me što nekom smeta. Ti si potvrda naše moći. Kao da će svi s nama tim putem poći. Onaj što neće ili pre ne sme, tužan će čitati ljubavne pesme. Kad jednog dana sunce zasija i čovek učini sve što mu prija, a to je ljubav za sve i svuda. To nam je putokaz kako i kuda. Ću pozvati prijatelja naše radionice govorne kulture Raskovnik i osobu koja nas uvijek nesebično podržava i koja je večeras učestvovala u našem programu tako što je dovela i svoje učenike, ali što će večeras sa vama podeliti ljubav prema poeziji Milana Trčić. Izvolite. Predosjećanje, pesnika Maksimovića. Poznala sam te kad sneg se topi. Topi duva vetar momak. Blizina proleća dušu mi opi. Opi ažurno mi za zrak. S nežnošću gledaj stopati trag. Trag po snegu belom. I snagoh kad ćeš biti mi drag. Drag u životu celom. Poznala sam te u vedar dan pijan, svež i mek. Pejaš mi već davno znam kada poznam tek. S nežnošću gledaj sputati trag, trag po snegu belom. I znaka da ćeš biti mi drag, drag u životu celom. Poznala sam te kad kopne leta, let kad se budi proletni dan, dan čas rum, čas setan bled, kad sretnu se i tužno listi maka. S nežnošću gleda stopati trag, trag u snegu belom, i znadu da ćeš biti mi drag, drag u životu celom. Kao što vam je poznato, u decembru smo raspisali književni konkurs pod motom Ljubav je ipak jača od svega. Ono što želim da naglasim jeste da polaznici naše radionice zapravo predstavljaju učenike različitih škola, da su različitih uzrasta i da se nažalost okupljamo prilično retko, ali da su nam to itekako dragoceni subotni trenuci. Mi smo imali pre svega ideju da taj konkurs ima obrazovni cilj. Dakle, želeli smo da prođemo sa decom kako bi to izgledalo zapravo napisati književni konkurs, kako to treba napisati svoju prijavu za neki književni konkurs, a naravno negdje smo se nadali da će kroz takvu vežbu i motivacija za čitanje i razumevanje poezije pa i pisanje biti bolja i veća. Hvala vama svima, a naročito odraslim sugrađanima, a i onima iz cijele zemlje, iz Makedonije ste nam se javljali čak, što ste prepoznali tu ideju i bez obzira što nismo mogli drugačije da vas nagradimo nego najljepšim ali skromnim danom, knjigama i zahvalnicama, zaista ste nam odgovorili i podržali nas u ovoj ideji, tako da mi možemo da podvučemo crtu i kažemo sa velikim zadovoljstvom da je naš obrazovni zadatak itekako ispunjen. Mi ćemo u ovom bloku podeliti nagrade i zahvalnice onima koji su finalisti našeg književnog konkursa, a potom ćemo dati reči vama. Sigurni smo da među vama ima onih koji vole da govore stihove i zato vas pozivamo pre koktela i druženja u drugom delu galerije da slobodno opuštimo, časkate sa nama jer ovo jesmo zamislili kao jedno večer
da bismo mogli da se u galeriji sklonimo od politike i svega ono društva što nam se svaki put događa. Zlatno. Zahvaljujem ženi. Sada ću zamoliti polaznike akademice Vojne kulturne Rasković da podelimo nagrade. Evo može Nikola lice da uruči nagrade. Na pesničkom konkursu u kategoriji odrasli prvu nagradu je dobila Vesna Ristović iz Kraljeva. Pozivam Vesnu da... A veče je dobilo pun oblik kada su uručene nagrade entuzijastima koji veruju da se trud i rad isplati, a da je ljubav večna. Prvu nagradu u kategoriji odrasli dobila je Vesna Ristović iz Kraljeva za pesmu Staklena očekivanja. Druga nagrađena je Ivana Subotić, novinarka iz Čačka, treća nagrađena je Dragana Đurković-Tošić, takođe iz Čačka. One su publici interpretirale pobedničke stihove. Stakleno očekivanja. Njihala sam vetar, neopustana, nesmjerena, nepočaštena, neposlušna, nesavladiva, a pokorena do koraca. Talas neisplakanih očiju, čiji pogled tišti, a ujeda, potopio je sve do kolena. Neprocenjivo jasna, zanjihala sa pamerove vazduha, vukući iza okrajke, što se otimahu iz razapetih prsti. Nisam ti pisala dugo one dve reči. Znaš da ne mogu ni uzdah, ni izdah bez imena tvog da propustim kroz svoje vreme. Da trag po kome brojim dana odavno tvoj otisak ima. Konkurs je raspisan u kategoriji srednjoškolaca. Organizatore je posebno obradovala činjenica da je više desetina pesama stiglo iz svih delova Srbije, ali iz bivših jugoslovenskih republika. U ovoj uzrasnoj grupi prvu nagradu su podelili Uroš Mikić, učenik 14. Beogradske gimnazije, i Natalija Pantelić, učenica 2. razreda gimnazije iz Čačka. Posebne zahvalnice uručeni su Minji Glavčić iz Kraljeva i Reni Hristovoj iz Velesa. Međutim, bez pomoći prijatelja ovakve večeri ne bi bile moguće. Raskovničari je nesebično dobijaju od zaposlenih u galeriji. Ovo vam je očekivano, zaista, to jeste u okviru nekog našeg programa, ja sad koristim priliku da spoznajem, zaista kad su neke poetske večere ovde, zaista nećete pogrešiti ako dođete, evo večeras ste imali prilike da vidite, da čujete kako to divno oni rade. Odmah da vam kažem, pošto pratim, a pretpostavljam da svi vi pratite, ovo ne postoji nigde u ex-Jugoslaviji, ovako nešto. Znači, postoji jedna grupa koja se zove Ivana Brlić-Mažuranić u Zagrebu, oni jedini rade nešto slično, ali one su odrasli, ali ovako mladi ovi ljudi koji dolaze svake subote prepodne, od negdje 11 sati, pa tu budu celo prepodne, zaista nigdje ne postoji. Ja još jednom čestitam i nadam se da ćete nastaviti, pošto je naša direktorka rekla da imate otvorena vrata naše galerije, galerije Visim, i da će ovo večer biti više. Hvala još jednom. Na samom kraju, slavu ljubavi, pesme i pisane reči posetnici su degustirali vina i ćaskali o poeziji, jer ljubav se živi i slavi.